Снимката ќе ја даеш после? Ja imaš javno. Imaš YouTube? Da. Daj. Pišite. Evo, tetovski sport. Možeš pa ti? Što je ovo? A ti su ti stajcerski offset na to Libreja. Da, evo, potplati sve. A ti tajski offset na to Libreja. Ќе има тука? Браво. Bravo, gol! Bravo, bravo, bravo! Prva! Kaži. Ne. Bravo, bravo devojke! Bravo, bravo! Hvala. Ha? Bilmiyorum nasıl.
Abecada? 0-0. Sjeda se, ja počnemo, ja prešao sa 100%-nima. Jedna stopila i jedna, da. Da ima na betke tebe, kaj mene ga nema, na to 20, da, 22. I to 2 i kusu. 2 i nešto. Ajde, čao. Šta je da? Primi, primi! Igraj s prijem. Sredina, sredina. Obrzo. Prezi Viki! Offside! Ja ga vidim. Offside! Čekaj da vidim se spuštim sljedeću paketu. Čekaj će da spuštim sljedeću paketu. Srce, gledaj, Adinijata, divna. Neki gledaš, neki prateš. Možemo offside, za to ti je offside to. Prati ga njim. Folj, vidio. Ti ide, ne se plaši. Bravo, bravo. Odi, Kristeva, odi! Aj var, sudija, aj var!
Šta kažu voda? I ostaje go tuka. I dođe i zimaj topka i primi i davaj. Nije nekakva šansa imaš. A? Ovo nego, vidio si? Ne ti gonja. Su kapčene, го гледаш? Su kapčene, го vidio? Drugar ti? Nije me ja pije, predadoj da pije. Ej, će mi daš ovdje? Će mi daš ovdje? Mi trebaš. Za košarkava mi trebaš. Pošto u 6 u salan, onda ga kolava da god ne sam ti se opavlja da kamerava da mi ne tamo ili da zadnji 2-3 minuta da ih zasnimaš ako može. To i ne se javi za to futsalo što trebaš. 100 puta, to je za futsalo, 100 puta mi reći ne se javi se. Ako ne uteknu 5,5 da se javi. Eto već je... Da. Mada ne verujem, ali se prioprim da je naš ovaljan da se više. Evo ti go pogledano. Bravo! Сега Крстева! Оди! Ajde, daj izigrajte pasovi, što? Bravo, Tocke! Pazi, offside. Via come da partita, Ricky!
Stój, stój! Čekaj, tamo si ima igrač koji daje se ne. Ajde! Raširi vamo, raširi! Dojdi, raširi! Offside ste! Iskoči, offside! Izađi od offside! Igraj! Ajde, daj se! Ama izađi od offside! Ajde, izađi! Izađi! Mija, pazi 11, Mija! Evo Krsteva! Bravo, dete! Bravo, bravo, bravo! Bravo za Topka! Prva, bravo! Imaš, Elma! Dva puta sam kada samo izgledam. Polinija! Naša, Oleka! Marte, begaj skroz! Begaj ušte! Polinija begaj! Nema offside, ajde! Polinija! Ete tija! Padni! Pizdu što davali? Koleka! Imaš nazad, bratije. Mihajla, kaj tebe, Mihajla? Penal! Ostaće, ja će ti vidim. Može, daj. Od tuka. Stoji, kad nećeš niz, ona ide po tebe, cijela dupka imaš. Ke pomineš. Ide, ne toliko nazad. Nazad ima koji da pokriva, ti ne si za nazad. Stoji tuka. Idi do linije. Praviš prostor. Možeš? Okej. Neći mi toga prostor.
Ajde, imate! Uf! Živu vam su utakmice. Dobro je, dobro je, dobro je. Evo Tocke. Top, top, top. Super. Ajde uša polo vreme. Na pola. Begaj na sredina poleka. Pojedi me karton, sai te! Sam, ce să stic o problemu? Ucide nove! Sau una toati că se tică sectorului! Bravo! Викай, ма. Da vikam. Викай на трибина си. Ела одовде заедно ќе викамо. Zajedno ke vikame. До кога си повредена, бе, ѓавол? Reprezentacija se... Знам, ама до кога? Месец направи, а? Да, има. А ти ги сликуваш? Да. Месец. Čuvaj energija.
Evo ga Svičkosuki, a? 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 Ne uznavati. Ko što zna? Otkri se! Bravo! Ofsajci, ajde, poleka. Igraj! Ajde, nema putina! Aj, raširi! Imaš! Pridi! Bravo! Igraj, poleka! Bravo, poleka! Bravo! Ajde, vlezi Marta, vlezi! Aj, se odnatreš na drugi otpad, se odnatreš. Miguela, sama si. Dobro je Zeva, sama si. Otkrivaj se, na prazno. Čuje energija. Pametno bez srce ostaje. Ide ponapred odi ušte napred vidi. Ajde sama, daj. Šut se, po liniji. Bravo, Betockeve. Bravo, devojke. Idi, Ditka! Ajde, Ditka! Gol! Svi knježuje.
Ajde uče desetinu. Uče 10. Bravo, smeni, bravo. Izlezi. Dobro, navam. Begajte nazad. Pazi, offside. Certo, dia dado. Sega sprint. Idi, Paneva, bravo dete, dobro je. Ti bija, do kraja. Dojdi. Zagradi, Daša. Po linija trčaj. Evo druga to.
Dobra se często Przeciągniam się potem. Daj. Snimam. Slobodno su. Štendi je ženski, ajde. Bravo Krsteva, idi Marte! Igra tete! Šut! Igra! Šut, Zomo! Šute! Bravo, Babo! Svaneva! Bravo! Bravo, Marte! Bravo, Babo! Po linija! Pridi! Faul! Out! Коректно. Мене? Си между нас, за да не натъпаш и двайсет. А що да си люта, аз не знам Я кога дойдах тук, слушай, кога дойдах тук, Он вика, ще те свъртам към Мариана, Вика, сега не ще ви свъртам се към някъде. Мариана. Победил. Чуваш? Ако не... Що? Не се правдам, що да се правдам. Се правдам. Браво! Ей! Ево ти я, Марко. Ти си много западена. Много е обзирна жена. Що се сменила облик,
vratiti na frizura i na prati работа. Ja nemam ništa s drugarima, da ću to ti. Hvala. Treba se duširati, treba se ovako učiti. Znači, te tu se zdrave gola i ga dao.
Daj! Bravo. Offside si, Ditka, offside si, ostaja! Offside si, srce dobro. Pa ne Bravo, Mihajla. Dobro je, zatvorena, ostajte. Zatvorena, nema šta ostajte. Mama 14 kanal. Bravo. Evo Krsteva. Preforli, bravo. Ovo pojediš ova si tu?
Ono ljudi djeli očinu što se. Trenjo uopći, no daj. Trenjo uopći. Tren dik, kader ka sa stroja. Derbi ljoj tamo. Kishkon në Zati, sot të në shaftelojnë, i tash para kitve, pajte në Zati. I tash në Zati, tash kishe thonë ten, kishe lojnë, sot e kare shaftelojnë. Derbi ljoj tamo. Këtë ta qoj qëtaj linkin, këtë ta qoj. Igra! Сега 5. Да, 10 по време pojma nemam kako ali pa sigurno to je to. Da eventualno da ima mjene, nema pojma. Od koliko sati igrati? Ajde ću prašam Pavleta pomoći. Ej, možeš da vidiš Mačo prašuju pomet koliko je poluvremenu Kamenica? 1:0 Da?
4-1 kraj. Kako da piješ? Raka!
Mareve Jana topka. Ko te kotka to? Jevi. Соки. Знаєш? Може і так. Поможе і так. Дадам це. Otvoreno ti je ono, prosto, daj. Možeš i kafe koji će dojdeš da doneseš. Ili ja će zem na tamo koji će idem, uživaj. Ike?
Raketa! Ajde, Raketa! Ajde, Gena! Давай, tači! Koga ti ga? Sova ti ga. Gdje se da prviš? Listi, ej, ne se predava. Hvala na Bogu ti kaže. Gdje je Angela? A? 5-0. Se vraća? 7. Što ste tepa? Četiri jedan. Pobedi. Neće se biti. Ajde se gledam, vidi.
Диме, како главата, Диме? Главата добра? Уште јадеш лесна храна или не? А? Па добро. Таман работа. Смеемо да идемо да каснемо нешто со Димета појако, таа ќе потешко? А? Диме! Hvala, brate.
Uslijed. Ja rekao nije, da. Ne, misle. Opni poslije odmah jedna slica na story. Što rezultat? Na story piše odmah opni. A? Da, na story. Tako je. Magio Fusliković. Що? П'ята, да. Павло п'ята, не ли? A minuta? Ja poslije Kvarnera treba da svi više. To su 2 minute produžetak. Što je se i ovaj se povredio? Ajde sudac. Era hora da